Dobrodošli u novi video na kanalu. Danas ću da vam pokažem kako da napravite sliku u Photoshopu. Za početak odete na file i na new. Ovdje pišete vašu rezoluciju. Ako pravite pozadinu, to jest uglavnom ovdje pišete rezoluciju. Ako pravite pozadinu za wallpaper, ako pravite to jest pozadinu, onda stavite rezoluciju vašeg monitora. A ako pravite na primjer thumbnail, onda 1280 puta 720. Ovdje date neko ime, video i da vam ovo platno, na njemu naravno možete i da crtate. Evo, crtate kao što sam rekao, ali ja neću da crtam. Već onda tražite vašu sliku. Zašto ću ja da pravim neki thumbnail za Minecraft, ja sam izabrao ovu sliku. Ja ovu sliku naravno već imam pripremljenu, tako da ćemo dodamo u Photoshop. I kako da ubacite sliku, još jedan tutorial u tutorialu, please, i izaberete vašu sliku. Ja sam našao svoju sliku, znači ovdje namještate kako želite da stoji. Ja ću ovako, naravno preko čitavog, i ovdje štiklerate. Ja to tako kažem, ne znam kako vi kažete, ali nije ni bitno. Sad tako kažem već. Ako hoćete sad da stavite neki tekst, a ja hoću, evo ovako, uzmete ovu alatku za tekst naravno. Gore ovdje se namješta koja veličina slova hoćete, ja sam 72, to jest najviše, i onda idemo igramo, evo na primjer igramo, i sad ovako uzmem, znači aj na primjer dvors na ne može da stane. I onda ne dirate ovo zašto vjerovatno vam neće hteti, već fino uzmete za ovo dole i produžite. I ajmo mislim da je Bedwarsson Hypixel, mislim da je odvod bio, ali idemo naravno na file, please, i nađemo. Evo me, našao sam sliku, evo je. Evo stavit ću je naravno. Evo ovako, malo ću da smanju da bi moglo lepo da stane. Evo na Hypixel, na primjer ako igramo sa nekim, onda idemo ovdje. Nisam ovo. I opet ovdje gore ovako. Dobro mi je ovo. Dobro je, sasvim dobro ovako. Onda idemo ovdje na Hypixelu. I sad ako igrate s nekim, naravno V, kost crta. Evo napisat ću ime svog kanala. Ne može da stane, tako da u stvari, ajmo gore. Srpski trojkov i ovdje gore ću da pomerim malko tako na Hypixelu srpski trikovi, ne srpski trikovi. Zato što kad sam pravio kanal milion puta sam miješao srpski kvizovi. Eto. I na primjer, naravno, eto, kad igrate s nekim, a možete da dodajete vi još tonu slika. Evo, ja ću dodati, u stvari, evo, dodat ću svoju sačekajte sekundu.
Evo me ponovo. Sad kao što sam rekao, vi možete da dodate još tonu sličica. Evo ja ću ovdje dodati svoj logo. Naravno opet idemo na file. Please. Ali naravno ne mogu zašto nisam na file, na please. I nađem svoju sliku. Opet sam našao sliku. Naravno smanjit ću još to više. Da gotovo ni ne primećuje, a ne trebam to da moram već kompletno sve. Evo moj logo tu. I napišem naravno srpski kvizovi, ali prvo moram da uzmem tekst. Please. I tu smanjim malko zato što dobro, ne baš toliko da smanjim. I ovdje samo proširim. I mogu da prebacim nazad na 72. Mislim da je ovo čak i previše. 48 dovoljno. Srpski kvizovi. I eto. Eto. Zapravo i ne moram čak ovaj tekst. I neću ga staviti, već ovo je sasvim dovoljno. Idemo da delete layer, kad vam se nešto ne sviđa samo obrišati i eto ga. Otprilike to je to. To je taj čuveni thumbnail koji se pa može lako napraviti, nije teško, ali morate imati ideju. Prvo morate znati o čemu ćete video napraviti, pa onda tek da pravite thumbnail. Najpametnije je da prvo snimite video, pa onda pravite thumbnail. Zato možete da uradite screenshot u nekom trenutku i sve tako namestite. A to je to što se tiče ovog videa. Da se da vam se video, ako jeste, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećima. Naravno, moram ovo da kažem, ako vam nešto nije bilo jasno, napišite dole u komentarima, zato što ja možda mogu nekako da vam pomognem. Ako znam neko rješenje, mogu da vam napišem u komentarima. Ili da naravno napravim neki nov video ako više ljudi ne bude jasno. Naravno, nadam se da vam svidio video, ako jeste, ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećima. Bye!